اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سارے پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ علی مولا علی مولا علی 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 اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود علی مولا علی تو پکاری جا 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 سارے کام چھٹ بیلی سارے کام چھٹ نعرہ حیدری تمہاری جا حیدر 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 اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہووے اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا حیدر 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 اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے
یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے پاپا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا۔ ایک بار سجا ہاتھوں کے ہر بندہ کہے میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا۔ زیرا زبرا شان تیری وچ آیا، شدہ مدہ زیرا زبرا شان تیری وچ آیا۔ آمالوں کا خبر نہ کھائی، آمالوں کا خبر نہ کھائی، خاصا رمضان پایا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا۔ لمیات نظیر کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا۔ حنفیت شو وسخا کا عدم ہے گے سوئے پاک ہے ابر کرم، ہر سنہار رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اب روح فلا کا فضل ہر کا جب شولہ دیگر پر سن عشق، مورا تن من دھن سب دھوک دیا، مورا تن من دھن سب دھوک دیا، یہ جان بھی پیارے دلا جانا۔ بس خامائے خام روائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا نہ دکھتا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، نعت تیری پڑھنا،
ذکر تیرا کرنا، اس ذکر کی برکت نا میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا، دل روندائے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو، دل روندائے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو، ہن سانو یا آقا ہن سانو یا آقا دربار بلا لینا، لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا۔ چار کلام نے اور تیزی نہ میں پیش کر دینے نے اور وقت نو میں ملحوظ خاطر رکھنا، میں شاہ صاحب دا یقین کرو پیار بھی ایک ہی دل خوش ہو گئے، باقی حاضری پڑھنا پڑھانا ہے تو بعد دی گل ہوندی ہے، گل محبت دی ہوندی ہے، مہمان دی ہوندی ہے، پھر حضور دے ثنا خان دی ہوندی ہے، ویر کسی نو ذاتی ہو سکتا ہے، نبی پاک دے ذکر نہ نہیں۔ اور ویسے بھی اسی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دا دور ہے، عجیب جی میں تو گفتگو بھی نہیں کردا اور میں نے ضرورت بھی نہیں، یہو جیاں گلاں آپ ہی لوگاں کے ظاہر ہو جاندیاں نے۔ کلام بڑا پیارا ہے جڑا میرے حکم ہے انتظامیہ دی طرفوں، پہلا کلام ہاں جڑا مرشد والا ہے اتھے وہی بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھانا یار، ہاں میری روح پئی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، 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 جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، سونے مرشد پاک دا پلہ، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، سونے مرشد پاک دا پلہ، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، سونے مرشد پاک دا پلہ، میری روح پئی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، ہاں جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، سونے سید دا پلہ، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، جس دن دم لوکو پھڑیا ہے، سونے مرشد پاک دا پلہ، میری روح پئی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، مینوں رنگ فقر دا چڑھیا ہے، مینوں رنگ فقر دا چڑھیا ہے، رنگ مرشد پاک دا چڑھیا ہے، رنگ مرشد پاک، جدے تے سائیاں دا کرم ہے، جدے تے سائیاں دا کرم ہے، وہ ہاتھ اٹھائے گا مرشد والا، او مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا ہے، مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا، ہاں مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا، ہاں مینوں رنگ مرشد دا چڑھیا، او سانو رنگ سیداں دا چڑھیا ہے، سانو رنگ سیداں دا چڑھیا ہے، رنگ پنج تن پاک دا چڑھیا، 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 رنگ پنج تن پاک دا چڑھیا،
सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, साडा कम कदे ना अड़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, ओ सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, भावे मुनकर वेख के सड़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, सानू रंग सैयदा दा चढ़िया है, रंग मुर्शिद पाक दा चढ़िया है। कारी साहब अपने मुर्शिद तो थोड़ा जा के चलिए, मैं क्या चलो पीरां दे पीर दी गल कर लेने आ। दोनों बाजू चुकने 11 बनाने 11। रंग गौस पाक दा चढ़िया है, रंग गौस पाक दा चढ़िया, रंग गौस पाक दा चढ़िया, रंग गौस पाक दा चढ़िया, रंग गौस पाक दा चढ़िया है, और रंग यारवीं वाले दा चढ़िया है, रंग यारवीं वाले दा चढ़िया है, रंग यारवीं वाले दा चढ़िया, रंग यारवीं वाले दा चढ़िया है। हो रखे चलिए, रंग 4 यार दा चढ़िया, 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 रंग 4 यारां दा चढ़िया, और रंग 4 यारां दा चढ़िया है, रंग 4 यारां दा चढ़िया, रंग 4 यारां दा चढ़िया है। अल्लाह दा शुक्र है कि असी उन्हां लोगां दे विचों नहीं जेड़े बुग़्ज़े सहाबा रख के अली अली करदे ने। असी मुहब्बत सहाबा ना अली अली करने हैं तो डरिया ना करो, चकिया ना करो, उन्हां दा हिस्सा नहीं, ये साडा है। हाथ उठा के उसी कहना, और रंग 5 तन पा के दछड़िया, 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 और रंग 5 तन पा के दछड़िया, रंग 5 तन पा के दछड़िया, रंग 5 तन पा के दछड़िया, रंग 5 तन पा के दछड़िया। कारी साहब इस गल का फाइनल है, मैं क्या बिल्कुल है। जेड़ा नबी पाक ना मोहब्बत करता है वो आप दे साहबा ना भी करता है, आप दी अहले बैत ना भी, आप दी हर निस्बत ना प्यार करता है। ते असी फाइनल गल करिए, दोनों हाथ चुकोगे तो फिर चलो बुजुर्गों की खैर है, जवान हाथ चुको यार। ओ सानू रंग आका दा चढ़िया है, 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 सानू रंग आका दा चढ़िया है। साडे लेख दा बेड़ा चढ़िया है, हर कम हो गया सवल्लाहु, दिल करदा है अल्लाह अल्लाहु, दिल करदा है अल्लाह अल्लाहु। शानी साउंड क्या बात है। हुण ज्यादा लंबा मैं नहीं पढ़ांगा, 3 कलाम ने उहदे एक दो शेर मैं पेश कर देना जेड़ा हुक्म किया गया। एक मनकबत माइये ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह 3 माइये ने, और उस तो बाद 2 मनकबतां ने। ये तीनों मनकबतां में जोड़ के इंशाअल्लाह तुसीं भी सच कहा है। एक हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला करामत साहब साढ़े बड़ी मोहब्बत वाले ने, करामत सुल्तानी साहब। एक शेर मैं तुहाडे नाल भी जरूर पढ़ दियाँगा। हाँ मदनी दे प्यार दिया, सुभान अल्लाह, मदनी दे प्यार दिया, सोच तो उचिया ने, सोच तो उचिया ने, शाना यारे गार दिया, शाना यारे हाथ चौक के गवाही दो, शाना यारे गार दिया, हाँ सोच तो उचिया ने, सोच तो उचिया ने, शाना यारे गार दिया।
یار غار دیا شانہ یار غار دیا حق سچ دا صحیح پائے حق سچ دا صحیح پائے چوتھا نہیں تیسرا نہیں دوسرا نہیں پہلا سوہنے دا ابو بکر خلیفہ پہلا سوہنے دا پہلا سوہنے دا ابو بکر خلیفہ صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد زندہ باد آ چکو یار صدیق اکبر زندہ باد 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 زندہ باد تاجدار صداقت اگلی گل سنو ذرا آقا دے رفیق دیاں آقا دے رفیق دیاں عزتاں بکھریاں نے عزتاں بکھریاں نے ابو بکر صدیق دیاں عزتاں بکھریاں نے عزتاں بکھریاں نے ابو بکر صدیق دیا ماشاءاللہ قبلہ حسی صاحب تشریف فرمان ہے اور چورا شریف دا فیض ہے ادھر بھی نقش بندی ادھر بھی نقش بندی میں قادری ہوں اور میں جتھے بھی جانا ہون حالات انج دے نے کہ یہ گل ضروری ہے میں جڑے منن والے ہوندے او چہرے ہوندے نے تے دوسرے بوتھے ہوندے نے میں اس ٹائم بیٹھا چہرے والےاں دے سامنے جڑے چہرے والے نے توجہ نہ سچ عاجز نہیں ڈکدا سچ عاجز نہیں ڈکدا جیڑا صدیق دا نہیں جیڑا عمر فاروق دا نہیں جیڑا عثمان غنی دا نہیں پھر مولا علی دا نہیں ہو سکتا مولا علی دا نہیں ہو سکتا جیڑا اینا یارا دا نہیں جیڑا اینا جینا دا پھر مولا علی دا نہیں ہو سکتا مولا علی دا نہیں ہو سکتا صدیق کہتا ہے خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں کلندر و اقتابو ولی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتا ہے ماشاءاللہ کیونکہ میں نے یاد میرے بھرا دی کرا رہے ہیں سبحان اللہ رضوی صاحب دی اور اے انہاں دا لاڈلا شگرد ہے افتخار رضوی صاحب دا اللہ کلیم اللہ برکتاں عطا فرمائے لو جی دو کلام نے اور میں اس کلام نو تھوڑا بدلے ہے قبلہ میں اس کلام نو تھوڑا جا ماشاءاللہ میں اس کلام نو ایک حصہ تھوڑا جا بدلے ہے کیونکہ میرے مرشداں دا حکم ہے کہ انج نہیں کہنا انج کہنا ہے تے میں انج ہی ادوں دا پڑھدا ہوں تے اج انہاں دا حکم بھی ہے ہاں تانوں سنیا ہے تانوں پتہ ہے کیویں ہے تے میں کی کیتا ہے ہاں حق دی شمع حق دی شمع ہر ایک جاتے بلیو سی ویکھی حشر دہاڑ بس نبی نبی ہو سی ہاتھ سجا چکی یار ویکھی حشر دہاڑ بس نبی نبی ہو سی ویکھی حشر دہاڑ بس نبی نبی ہو سی ویکھی حشر دہاڑ
بس نبی نبی ہو سی حق دی شمع ہر ایک چاچے پلی ہو سی دیکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی دیکھی حشر دے ہاتھ نبی نبی ہو سی دیکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوی جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوے کشکول جتھے بھر جاوے جتھے بھر جاوے ویکھی اکھیاں کھول او نجف دی گلی ہو سی ویکھی اکھیاں کھول او نجف دی گلی ہو سی ویکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی ویکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی دن حشر دے رب فرماؤنا دن حشر دے رب فرماؤنا جدے لئی سر سب نے جھکاؤنا سب نے جھکاؤنا ہو سی فاطمہ نام او نبی گھر پلی ہو سی ہو سی فاطمہ نام او نبی گھر پلی ہو سی دیکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی دیکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی دیکھی حشر دے ہاتھ بس نبی نبی ہو سی کرامت صاحب دی ایک فرمائش میں پیش کر دینا ایک ہی شعر ہاں تیری آلہ ہے شان باہو حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں پتہ ہے وہ آ چکے ایک بری کوئے تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو پنجا بارہ تینوں سجایا پنجا بارہ تینوں سجایا چار یارہ تینوں رنگ لایا چار یارہ تینوں رنگ لایا بارہ تیرے تو جان باہو بارہ تیرے تو جان باہو بولو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو ایک منقبت میں پچھلے دن آج پڑھی ہے بڑی مقبول ہے ایک شعر دا منم غلام حضرت شاہ نجف ہاتھ چکو پانجوں لالان منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف دل علی دل بر علی دل دل علی دل بر علی دل علی دل بر علی دل علی دل بر علی منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا بولو بولو حیدر 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 منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرام فدا بنام علی بولو بولو حیدر
सच आपे मन लैन गए आखी जम लंगा सच आपे मन लैन गए अज निजे कल सारे अज निजे कल सारे अली अली कहन गए हैदर 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 आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हम हैं अली के और हमारा बोलो बोलो हैदर 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 शानी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਤ ਵੀ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 2-4 ਨਾਮ ਹੀ ਪੜਨ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੋ ਪੜਦੇ ਪਏ ਆ 2-4 ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਹੇਗਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਕਲਾਮ मेरा मुर्शद सोना 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 मैं नीवा मेरा मुर्शद गुस्सा उचिया दे सगलाई मैं नीवा मेरा मुर्शद गुस्सा उचिया दे सगलाई छड़ के जवा इन उचिया जिन नीवे नाल भाई मेरा मुर्शद सोना 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 लखियाल वाला सोना लखियाल वाला सोना लखियाल वाला सोना मुर्शद होंदा ही सोना मुर्शद लगदा ही सोना मुर्शद होंदा ही सोना मुर्शद लगदा ही सोना जो कोई जिसदा आशिक होंदा उसे दी गल करदा जो कोई जिसदा आशिक होया उसे दी गल करदा जो कोई जिसदा आशिक होंदा उसे दी गल करदा 100 मकर बहाने करने 100 मकर बहाने ओ दे मरने मरदा मेरा मुर्शद सोना 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 लखियाल वाला सोना लखियाल वाला सोना मेरा ख्वाजा सोना मेरा ख्वाजा सोना मेरा ख्वाजा सोना मेरा ख्वाजा सोना सैयद अल्ताफ सोना सैयद अल्ताफ सोना सैयद अल्ताफ सोना मुर्शद होंदा ही सोना मुर्शद लगदा ही सोना मुर्शद होंदा ही सोना मुर्शद लगदा ही सोना मुर्शद होंदा ही सोना हक बाहू सोना हक बाहू सोना जिंदा पीर सोना पीर सियाल सोना बोलने वाला सोना मियां साहब सोने मेरा दाता सोना गंजे शक्कर सोना बुल्ले शाह सोना सेवन वाला सोना देवन वाला सोना सेवन वाला सोना देवन वाला सोना मेरा पापा सोना पीरत्तार सोना पीरत्तार सोना पीरत्तार सोना आला हजरत सोने 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 बरेली वाला सोना बरेली वाला सोना बरेली वाला सोना गौसे आजम सोना गौसे आजम सोना मेरा ख्वाजा सोना हिंद राजा सोना चलिए मदीना शरीफ आतंज चुकी रखना सजा सिद्दीक़े अकबर सोना फारूक़े आजम सोना उस्माने गनी सोना मौला अली सोना चार यार सोने बैतल पाक सोने चार यार सोने बैतल पाक सोने हर सहाबी सोना हर सहाबी सोना हर सहाबी सोना चार यार सोने
بھائیتن پاک سونے مولا حسن سونا مولا حسین سونا مولا حسین سونا انہاں سارے سونے نے بھی ایک سونے دی گل کیتی ہے آخری حصہ تے اجازت ہن جڑا ہلے تک نہیں نہ بول سکیا او میرے بھرا جڑے انج ہاتھ بننے نے نا ہاتھ نہیں بننے ہاتھ چوک کے کہنا حق ہے مدینے والا سونا 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 زلف دے ہر ایک کنڈل یتے عاشق دا دل ڈولے ڈولے زلف دے ہر ایک کنڈل عاشق دا دل ڈولے زلف دے ہر ایک کنڈل یتے عاشق دا دل ڈولے صورت آپ دی دیکھ کے آقا کافر کلمہ بولے مدینے والا سونا مدینے والا سونا تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا سارے اے ہوئی کہہ رہے نے ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا مدینے والا سونا مدینے والا سونا حق 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 اللہ 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 اس سونا سونی خان کا سونا آستانہ ایمیں واسدہ رہے ایک شیر آخری صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دن آدے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے اور یقین کرو کہ شاہ صاحب نے جڑے انج سینے نہ لایا ہے نا اے اس سینے نہ لان نے پڑھایا ہے مزہ آ گیا اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھے مفتی صاحب بیٹھے نے اور قبلہ آسی صاحب تشریف فرمانے آسی صاحب نے بھی انجی مزہ آئے گا کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے اللہ پاک میرا پڑھنا تو رسولہ قبول فرمائے بہت شکریہ حضرت محترم عالم اسلام دی خوبصورت آواز جناب محترم الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب انتہائی محبت نال حاضری پیش کرنے دی سعادت حاصل فرما رہے سے دوران حاضری میرے مسلک و ملت دا وقار فخر ملت اسلامیہ زینت العلماء سرمایہ اہل سنت ناسی اہل سنت سرمایہ اہل سنت واجب الاحترام عالمی شہرت حامل محترم المقام جناب محترم الحاج الحافظ محمد عمران آسی چوراہی نقشبندی مجدی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ چورا شریف آپ تشریف لے آئے آپ دا سمیم قلب نال خیر مقدم ہے حضرات محترم اس تو قبل کے آسی صاحب دے مائک حوالے کریے گزارش کرانگا قبلہ فخر السادات گلے گلشنی علی